Halo, ketemu lagi sama gue dari Mukbang. Hari ini gue mau mukbang Kari Bihun Medan. Yuk langsung aja liatin gue makan. Enak nih guys. Kentang. Ada ceker. Aduk dulu lah. Nikmat guys. Ayam nih guys. Biasa Kari Bihun Medan kan bikinnya pakai bihun. Ini gue pakai miswa. Kuahnya nikmat. Mantap.
Hmm. Nikmat. Mantap. Nikmat. Makasih semuanya, sehat selalu ya.